Namhlanje siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo chapter 15 sizongena kancane ku chapter 16. So indlela isifundo sethu sizohamba ngayo ukuthi sizokwenza i-recap ngoba ngifisa ukuthi sonke sihambe sikhumbule ukuthi yini sasifunda kulesonto oludlule. And then after a recap sizobuka bazalwane izinto nje ezimbili ezasezisele ngesikhathi lesasenza ngoba siyakhumbula ukuthi ngesikhathi safunda incwadi yesambulo usambulo 15 and ngizothi ngakithi yokufunda kwethu yayilapha ekuvalweni komusa na kunezinto engifisa sizibuke ezizokwenzeka makuvalwa umusa and ukuthi singalungiselela kanjani because sikhumbula masifunda incwadi yesambulo asifundi nje kuphela ukwazi ukuthi yini ezokwenzeka kodwa kakhulukazi into ebalekile ukuthi sazi ukuthi singalungiselela kanjani ingakho iBhayibheli malikhuluma kuSambulo chapter 1 verse 3 lithi iBhayibheli ubusisi umuntu ozwayo nofundayo amazwi nowagcina amazwi alesi prophet ngokuba isikhathi siseduze so ukugcina khona ukuzwa nokufunda kodwa khona nokugcina izinto ezilotshiwe la ngamanye amazwi ukwenza lezi zinto lezi ezilotshiwe ekuthiwa kumele sisenze masilungiselela lama events ekukhulunywa ngawo so njalo masifunda isiprophet into ebalekile bazalwane ukulungiselela i-preparation uNkulunkulu usitshena i-future so that sizokwazi ukuthi siyiprepare i-future akasitsheni i-future ukuze nje sazi kuphela sithule so ngingaze ngithi bazalwane kungaba ubula kithi ukuthi sifunde isipropheto kodwa mase kufika i-preparation sesabe singayenzi lento ekumele siyenze for preparation njengoba safunda sizaqala sifunda nge-church history sasifunda i-history lapho khona la kwi-prophet ku-revelation then safunda manje ngezinto ezizokwenzeka njengenhlekelelo ezokwenzeka esiyifunda incwadi yesambulo chapter 13 safunda ukuthi kumele siyilungiselele kanjani leyo nhlekelelo now sifunda nangesikhathi esizayo sokuvalwa komusa ukuthi yini ezokwenzeka yini ekumele siyenze ukuthi silungiselele leso sikhathi esinjalo ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi sonke sisinde bazalwane ufisa ukuthi sonke sisinde so asincwadi yesambulo chapter 15 ngokusheshsha Sambulo chapter 15 now ngizokhuluma nje ngawo lamavesi ngingawafundi ngoba ngifuna ukusheshsha nje ngiqede le recap and then singeneke kwisifundo sanamhlanje so if siyakhumbula nkathi sifunda isambulo chapter 15 sathola lapho kubonakala khona izingilosi eziphethe inhlupho eziyisikhombisa zokugcina lithi iBhayibheli lapha ku verse 1 kuthiwa inhlupho zokugcina eziyisikhombisa so inhlupho zokugcina ngamanye amazwi isikhathi sokugcina lesi yonke lento enzeka ngesikhathi sokugcina le inhlupho eziyisikhombisa ukuthi inhlupho zokugcina la emhlabeni now le inhlupho kuthiwa kugcwaliswe kuzo ulaka lukaNkulunkulu then emva kwaloko uJohani wasitshena ngani wasitshena ngabantu 144,000 sathola masifunda abamile kulwandle lesibuko labantu abame kulwandle lesibuko sithola ku verse 2 lapha siyathola ukuthi labantu abame kulwandle lesibuko sithola sebehlabelela becula ingoma and mawufunda kuSambulo 14 kuthiwa le ngoma abayihlabelelayo ingoma engafundeki kuthiwa akekho umuntu okwazi ukuyihlabelela le ngoma ngaphandle kwaleli qembu lele 144,000 sayizolani bazalwane now siyakhumbula bazalwane ukuthi kathi sifunda sathola kwincwadi yesambulo chapter 4 verse 6 ukuthi lolu lwandle lesibuko kahle kahle lukephi akukho la emhlabeni kusezulwini ngoba kwisambulo 4 verse 6 siyatshela ukuthi phambi kwethrone kaNkulunkulu phambi kwesihlalo sakhe sebukhosi kwakhona ulwandle lesibuko sayizolani bazalwane so siyathola ukuthi laba njengoba beme la kulolu lwandle lesibuko sithi bame phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini kungani uJohane esitshena lokhu phambi ukuthi asitshene ngeinhlupho yingoba uJohane ufisa ukuthi sibone bazalwane ukuthi yize kuzoba khona izinhlupho ezizobe ziletha ubuhlungu nokudideka okumangalisa emhlabeni kodwa labo abathembela kuJehova bazogcina besindile ngoba naku uJohane ebabona beme phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu kulwandle lesibuko
futhi sebehlabelela lengoma emnandi engafundeki efundwa yibo kuphela. Sathola ukuthi le ngoma yingoma ye-experience, kuthiwa yingoma kaMose nengoma yewundlu. Now safunda last week, not last week particular viki, ukuthi uMose unengoma ezimbili eBhayibhelini. Kunengoma uMose ayihlabelelayo ngesikhathi beqeda kuwela uLwandle Olubomvu, Exodus chapter 15. And then kunengoma uMose ayihlabelelayo futhi ku-Exodus chapter, not Exodus, ku-Deuteronomy chapter 32. UDeuteronomy chapter 31 verse 30 uqala ngokuthi uMose wahlabelela le ngoma, nazi ingoma nangamazwi wengoma kaMose noma wehubo likaMose. Bese uchapter 32 uyayiloba-ke manje le ngoma kaMose. Lapha kule ngoma kaMose sithola uMose bozalwane ehlabelela ehuba ngokulunga kaNkulunkulu, ehuba ngokwethembeka kaNkulunkulu. Mawufunda kakhulukazi kuverse 4 lapho kodwa lento yadida ngoba uMose kulesikhathi yilapho seyitshelwe khona nguNkulunkulu ukuthi wena Mose angeke ungene ezweni laseKanani. uMose uthi ngamncenga uJehova ngalokhu, wathi uNkulunkulu yeneliseka ngalokhu ngikhulumile, awuzulibona lela lizwe. And ngempela uMose akalibonanga leli lizwe, seyizwa lobazalwane. Kodwa mayihlabelela ekugcineni kwencwadi uDeuteronomy, sekusekugcineni kwale minyaka ewu-40 wabehamba ehlala, uMose akakhulumi lutho olubi ngoNkulunkulu, kodwa uhlabelela ngokulunga kaNkulunkulu okumangalisayo. Mawuqhubeka nayo ingoma uhlabelela ngothando likaNkulunkulu. Now kuthiwa ne-144,000 nabo bazobe behlabelela ingoma kaMose newundlu. Bazalwane, ngamanye amazwi 144,000 sathola ukuthi kuzoba ngabantu abazothi bedlule ebunzimeni, azothi uNkulunkulu evumile ukuthi badlule ebunzimeni, kodwa babehlabelela ayikho into ekhona emlonyeni wabo nasemqondweni wabo ngaphandle kokulunga kaNkulunkulu nomusa wakhe. And siyathola ngempela mawufunda uSamuel 15, ngicabanga ukuthi mawufunda kuverse 3 no verse 4 mabehlabelela bayaqala lapha bahlabelela 144,000 manje kuSamuel, bahlabelela nabo ngokulunga kaNkulunkulu. And so bazalwane safunda ukuthi ukuze sibe yingxenye yaleli qembu kumele sibe ngabantu abavuthiwe. Yingakho lesa sifundo sasikhuluma ngokuthi yini ukuvuthwa kwabangcwele. Makuthiwa isivuno somhlaba sesivuthiwe, kanti isifundo kuSamuel 14 sathola ukuthi ukuvuthwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu empilweni zethu noma wenzani ngazi impilo zethu, kodwa thina siyabona ukulunga kaNkulunkulu konke, futhi noma singakuboni kodwa siyakuthatha ngokholo ngoba sesihambile naye uNkulunkulu, siyakubona ukulunga kwakhe ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, ngisho nalokho okubabayo. Njengoba ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ukuthi bazalwane la ngihlala khona kunezihlahla zenhlaba, siyazi inhlaba lesihlahla esibabayo. Kodwa mawufika lapha inhlaba ebusika seyithela imbalo zakhona, fika iy'nyosi eziningi, iy'nyosi zizodonsa kulento ebabayo, ngalento ebabayo zizokhanda into esweet. So abantu abahambe noNkulunkulu, abantu sebembonile uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athathe isimo esinzima esibuhlungu enze kodwa okulungile ngaso. And uNkulunkulu konke akwenzayo akuvumayo ngey'mpilo zethu usuke enza okulunga. Sasalifunda ivesi kumaHubo 145 ukuthi uJehova ulungile kwindlela zakhe zonke futhi unomusa kwimisebenzi yakhe yonke. Akukho uNkulunkulu akwenzayo okungalunganga, akukho futhi uNkulunkulu akwenzayo ongenamusa. Sonjalo iBhayibheli amaHubo 145 kuverse 16. So nje i-recap le 144,000 safunda ngayo. Now emva kwalokho bazalwane siqeda kufunda 144,000 sathola ukuthi kuzoba nesikhathi sokuvalwa komusa la emhlabeni. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi leyo nto into abangayicabanga ukuthi kuzoba nesikhathi sokuvalwa komusa la emhlabeni. uJesu maseyehla ngamafu, akekho umuntu ozothi sembona kanje uJesu athi hayi Nkosi sengiyaphenduka-ke manje,
so bese sidlulile isikhathi sokuphenduka kusho ukuthi sometime before uJesu abuye kukhona la kumele kuvalwe khona umusa ngoba akekho umuntu ozobe phenduka uJesu maseyehla ngamafu. Yingakho iBhayibheli uma ufunda kwisambulo 1 verse 7 lithi iBhayibheli bhekani uyeza ngamafu onke amehlo ayokumbona nezizwe zonke zomhlaba ziyokukhala ngenxa yakhe. Nayizona bazalwane kuthi abantu bazobekhala mayebona uJesu. Alikho ivesi engalifunda iBhayibheli lonke elithi uJesu mayehla abantu bazophenduka abanye. Angikaze ngibone. Why? Ngoba isikhathi sokuphenduka sobe sesidlulile. Funda nancwadi kaMateyu chapter 24 uJesu mayekhuluma ngokubuya kwakhe. Uyakhuluma uJesu mawuqala nje ku-29. Uyasho ukuthi uJesu bayokubona inkomba yendodana yomuntu ezulwini noma uPawulu indodana yomuntu ezulwini. Kuthiwa nezizwe zonke zomhlaba ziyokulila. Nayizona bazalwane bebona indodana yomuntu isiza ngenkazimulo nangamandla amakhulu. So bazalwane umusa uzovala. Sakubona-ke lokhu la. Sakubona kanjani ukuthi umusa uzovala? Safunda kwisambulo 15 verse 8. La sithola khona ukuthi itempeli kaNkulunkulu ezulwini akekho umuntu ayekwazi ukungena ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu yayilapho etempelini. Now safunda ivesi elifana naleli ukuthi ngesikhathi kwiTestament elidala kukhona inkazimulo kaNkulunkulu igcwalise itempeli ngizothi nentuthu ismoke sigcwalise itempeli. Mawufunda ku1 Kings chapter 8 uzofunda lapha ku verse 10 no 11 uyathola lapha ukuthi lithi iBhayibheli ngisho nabapristi abakwazanga ukukhonza ngamanye amazwi ukwenza umsebenzi wabo wobupristi. Ngalezo sikhathi kwakhona inkazimulo nokukhanya nentuthu nesmoke lesi sepresence kaNkulunkulu lapha etempelini. Akekho umuntu oyekwazi ukungena. Ngamanye amazwi akekho umuntu oyekwazi ukungenelwa ngumpristi amenzele ukubuyisana enzele intethelelo. So intethelelo bazalwane mase kuthululwa ley'nhlupho zokugcina eziyisikhombisa. Intethelelo, isikhathi sentethelelo, isikhathi somusa sisuke sesiphelile ngoba manje usike uJesu sengasahlalanga esihlalweni somusa. Njengoba sazi mawufunda incwadi yamaHebheru ukuthi kukhona isihlalo sobukhosi somusa, the throne of grace. Uyasuka uJesu lapho in the throne of grace ngoba seyaphuma etempeleni uJesu uza la emhlabeni and kuthululeka ley'nhlupho eziyisikhombisa. Yeyiphi enye indlela esabona ngayo ukuthi kuvalwe umusa ngalesi sikhathi? Safunda la ku-Exodus chapter 16 ukuthi kulesikhathi lesi abantu suke sebehlukene kabili. Kukhona abantu abamukele uphawu lwesilo, khona nalabo abangenalo uphawu lwesilo ngoba lithi iBhayibheli iy'nhlupho zawela bonke abantu ababemukele uphawu lwesilo. So ngamanye amazwi umhlaba sewuhlukene kabili futhi ngizothi bazalwane sekukhona umugqa phakathi kwalama group ongeqeki. Lo ongala-ke sakwazi ukweqa ezengala nalo ongala-ke sakwazi ukweqa ezengala. So uNkulunkulu seyadedela iy'nhlupho lezi and liyaqhubeka iBhayibheli lithi laba bantu bethola ley'nhlupho lithi abaphendukanga. So liyasivezela iBhayibheli la ukuthi uNkulunkulu mayivala umusa it is not because akasafuna abantu baphenduke, it's because abantu abasaphenduki noba yini eyenzakala kubona abasaphenduki. uNkulunkulu akavali umusa ngoba uthi hayi sengikhathele abantu abaphendukayo. Cha, uNkulunkulu akakhathali abantu abaphendukayo ngoba abantu abathenga ngegazi. Nawe angeke uthi uthenga into ebizayo mase ideliver uthi awusayifuni sewukhathele yiyo. Ngeke ukwenze lokho ngoba uyikhokhele kakhulu. But mase ubona ukuthi ayisafiki mhlambe uzosuka umuntu uthi ngihambe ngoba lento ayifiki kuthi mhlambe labantu bangenzele ubugebengu bayithathile imali into abayilethi noba yini. So noNkulunkulu kanjalo bazalwane, but umusa wona uzovala. Salifunda ivesi incwadi yesambulo mhlawumbe silifunde leli i-recap but asilifunde very quickly now. Ngifuna ukuhamba kancane baby steps kule ndawo yokuvalwa komusa.
ngiyafisa ukuthi siyiqonde ngoba yiyona esokhuluma ngepreparation yayo bazalwane. Sambulo 22 verse 11. Now sisaya kuSambulo 22 verse 11 kunevesi engalifunda ngiyacabanga ukuthi abazalwane bayalazi. Luku Isaiah 55 kuverse 6 ivesi elithi mfuneni uJehova esafumaneka. Seyizona bazalwane ithi mbizeni eseseduze. Ngamanye amazwi la vesi liyaveza ukuthi kuzofika isikhathi emhlabeni lapho uJehova engeke abasafumaneka. Ingakho umprofeti ethi mfumeni esafumaneka. So lelo vesi lihambisana kakhulu naleli solifunda la kuSambulo 22 kuverse 11. Lesikhathi lesi kukhuluma uJesu la kuverse 11. Ukhuluma amazwi azowakhuluma mase kuvalwa umuzi. Alotshiwe lo mazwi la. Ake sofundeni Sambulo 22 verse 11. Isambulo 22 verse 11. Ongalungile makenze njalo okungalungile. Nongcolileyo makazingcolise njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga. Nongcwele makazingcwelise njalo. Amen. Amen. Nalo bazalwane. So la akusashingayela ukuthi kuphenduke umuntu ukuthi umuntu manje akahlale la akhona. Lamazwi bazalwane aveza isimo esizoba khona makuvalwe umuzi. Amazwi kaJesu la ngesikhathi kuvalwe umuzi mase kuzothulula ley'nhlupho eziyisikhombisa emhlabeni. Uthi ongcwele ahlale engcwele, ongalungile ahlale engalungile. Now angazi nasizokhumbula ukuthi kwenzakalani phambi ukuthi kwehle izamcolo la emhlabeni. Sekhumbula isikhathi sikaNoah. Kubalulekile ukuthi uma ufunda iBhayibheli uqhathanise lokhuya nalokhuya. Uthi uJesu mayikhuluma kuncwadi kaMateyu 24 kuverse 37 uthi njengoba kakunjalo emhleni kaNoah kuyokuba njalo nasemhleni yokubuya kwendodana yomuntu. All right, kwakunjani emhleni kaNoah? uNoah bazalwane uma ufunda kuncwadi kaGenesis chapter 7 kusukela kuverse 1. Uverse 1 ukhuluma uNkulunkulu ebiza uNoah ethi ngene emkhumbini Noah. Mhlawumbe silifunde ngoba ngenzeka ukuthi lento engiyikhulumayo asikhumbuli noma asijwayele ukuyifunda. Genesis chapter 7. Very quickly sibone indaba kaNoah. Now sisaya lapha Genesis chapter 7. Nokunye sakufunda ukuthi ngalesikhathi bazalwane vele kodwa siyabona phela le inhlupho ukuthi yinhlupho lapho uNkulunkulu ethulula yonke into ukuthelo yakhe. uNkulunkulu uzobe ethukuthele. Safunda amavesi la uNkulunkulu ethi kade ngiyibambile. Kodwa manje angisayi kuzibamba. uNkulunkulu udedela yonke into ukuthelo yakhe kumhlaba ongamukelanga iqiniso lakhe, kumhlaba owabethela indodana yakhe ukuphela kwakhe. Now while udedela yonke ukuthelo kunento engifuna siyibone ezokwenzeka. Siyakuncwadi Genesis chapter 7. Ngizothi sesiyangena manje kwisifundo. Asifundeni uverse 1 kuqala. Asifundeni uverse 1 bese sifunde futhi no verse 4. Genesis chapter 7 uverse 1 ufundeka kanje. uJehova wathi kuNoah, ngena emkhunjini wena nendlu yakho yonke, ngokuba ngikubonile wena ukuthi uqotho phambi kwami kulesi sizukulwane. Uverse 4. Ngokuba emva kwezinsuku eziyisikhombisa ngiyakunisa imvula emhlabeni izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Ngichithe ebusweni bomhlaba konke okuphilayo engikwenzileyo. Amen. Nayibuka leyo nto bazalwane. Sengilingeka nje ukuthi ngiphinde ngikhulume ngale ndaba yolaka likaNkulunkulu olwalukhona la ngesikhathi sikaZamcolo. Uma ufunda ku-Patriarchs and Prophets page 99 kuthiwa ngisathane imbala wayisabela ukuphila kwakhe. Wayethatha mayiqeda uSathane wayetshela ukuthi uNkulunkulu mayiqeda ngalabantu uzoza kuye ngendlela uNkulunkulu ayithukuthele ngayo. And manje ngikhumbuza nje yilamazwi lathi uNkulunkulu uzochitha konke akudalile ngenxa yesono sabantu. Ngenxa yesono sabantu. But nanje ngifuna siyibone. Ngiyasibuka ukuthi uNkulunkulu wathi kuNoah kangena emkhumbini. uNoah mayiqeda ngena emkhumbini kahlala izinsuku ezingakhi phambi ukuthi line izulu. Lithi iBhayibheli akahlala izinsuku ezingakhi eziyisikhombisa. Sayizona bazalwane. And mawuqhubeka futhi ifunda again kusukela verse 7 liyathi iBhayibheli verse 7 uNoah wangena
namadodana akhe nonkosikazi wakhe nonkosikazi bamadodana akhe bangena emkhumbini kuthi bafaka futhi nezilwane iqhubeke mafika verse 10 ithi kwenzeka ukuthi emva kweinsuku ezisikhombisa amanzi kazamcolo abekhona singayitolika nje kwesingisi kodwa siyayibona lento engisho so kwalinda insuku ezi7 but uNoah seyiphakathi kephi emkhumbini ngifuna siyibone lento bazalwane so kukhona isikhathi sokufika kazamcolo but kukhona isikhathi sokuvalwa komusa before uzamcolo afike before uzamcolo afike uNoah waseyisemkhumbini mawufunda incwadi kaGenesis chapter 7 verse 16 lithi iBhayibheli uNkulunkulu amvalele uNoah emkhumbini kuthiwa isivalo somkhumbi loya indlela sasikhulu ngayo labantu njengoba babe8 kuphela babengeke bakwazi ukusidonsa uyacabanga ukuthi isivalo mzalwane sente enkulu kanje kuthiwa uNkulunkulu wamvalela uNoah emkhumbini kwavalwa now kulo 7 days uNoah ephakathi emkhumbini abantu bayahleka bathi umbheki seyingenile imvula ifika bayahleka benza lokhu nalokhuya kodwa futhi kulo 7 days bazalwane kunento enye eyenzekalayo akushunyayela ayisekho intshumayelo yeqiniso ngiyacabanga ukuthi kwasekukhona leyintshumayelo zamanga besho abafundisi bamanga bathi simtshenile ukuthi ayikho lento kaNoah umbheke uhlala bahlele emkhumbini kodwa akho mvula akhulumeke le mvula akhulume ngaye ka nazi intshumayelo zasenzeka kodwa intshumayelo le abantu bathi mabeyizwa babona ukuthi yabona manje kukhuluma izulu engasekho Noah seyiqedile ukushumayela uNkulunkulu seyimvalele kungoba engasashumayeli ingoba umusa sewuvaliwe ake umuntu owathi maseyibona lina izulu nangu uzamcolo sewufikile emhlabeni owathi ake sengaphenduka uNkulunkulu ngicela ningivulele isikhathi sokuphenduka sasesidlulile nayizo lonto bazalwane so ngisho ukuthi le insuku eziyisikhombisa ezadlula phambi ukuthi kufike uzamcolo ngesikhathi uNoah ephakathi emkhumbini le insuku eziyisikhombisa ziyafana nale inhlupho eziyisikhombisa esiyitholayo incwadi yesambulo nazo maseyithululo le inhlupho eziyisikhombisa akusashunyayelwa ngoba vele akusaphendukwa liyasho iBhayibheli safunda chapter 16 amavesi amaningi kuthi kwenzeka lokhu kuthi kodwa abantu abaphendukanga kwenzeka lokhu kodwa abantu abaphendukanga so umusa lapho sewuvaliwe umusa bazalwane now ngiyafisa ukuthi sike sibuke into ezokwenzeka ngalesa sikhathi asinencwadi kaAmos sinencwadi kaAmos chapter 8 sifunda verse 11 no12 Bhekani izinsuku ziyeza, isho iNkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi yindlala yezinkwa, kungabi ngukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. 12 Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahambahambe ukufuna izwi likaJehova, kepha abayikulifumana. Amen. Bazalwane ngathi ngiyabona lithi iBhayibheli lana kuzoza izinsuku lapho kuzoba khona indlala yani yezwi likaJehova kuzoba khona indlala yezwi likaJehova manje njengoba sikhuluma izwi likaJehova liyinala angisho bazalwane nali ko Zoom nali ko YouTube like umuntu ongafuni ukuzwa izintshumayelo zezwi likaJehova kumuntu vele ngoba bengathandi amaBhayibheli umuntu uyakwazi ukuthi alithole iBhayibheli alifunde like nje akho lutho elwisana nani nokuqhubeka kwezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma, uNkulunkulu wenze ukuthi izwi lakhe libe yinala. Seyizwelani bazalwane? But lithi iBhayibheli kuza izinsuku
ezifana nalezi iy'nsuku lapho uNoah seyivaleleke phakathi emkhumbini, lapho sekukhona indlala yezwi likaJehova, sengasekho lizwi elithi kubantu phendukani, sengasekho lizwi elithi kubantu uNkulunkulu iyamculula lento, yisono lesi. Sengasekho lizwi elithi kodwa akhona amandla egazini ukuthi umuntu aphephe kule sono. Lithi iBhayibheli abantu bayokuzulazula, ngathi ngiyabona begibela amabhanoyi, begibela imikhumbi, bethi yazi khona into esidwala ukuyizwa, sisayizwa manje, kodwa sesibona kwenzeka nezinto babeyikhuluma, abantu babekhuluma leyanto, kodwa manje asisabatholi. Why bengazutholakala labantu bebekhuluma leli qiniso lelizwi likaNkulunkulu kuzulazula amabhanoyi? Yingoba bayashushiswa. Sikhumbula ukuthi isikhathi sokuvalwa komusa isikhathi esenzeka after iy'ntshusiso lezi zophawu lwesilo, sekushawe umthetho wesonto, njengoba sasifunda bazalwane, masifunda isambulo 13 nesambulo 14, ukuthi kusazoshushiswa abantu bakaNkulunkulu, kusashushiswa abantu bakaNkulunkulu, and kufike isikhathi labantu bakaNkulunkulu sebengasalikhuluma iqiniso. Lithi iBhayibheli kuzobe kuyindlala, kuzobe kuyindlala. Nawe ngiyafisa-ke ucabange nje ngomqondo wakho. Izwi likaNkulunkulu namhlanje abantu balithola kalula, alikhokhele. Umuntu iyaya nje enkonzweni alitholisi, iyaya enkonzweni. Namanje izolo besihlangene la, bengimeme wonke umuntu, abanye ngeze ngibalande ngisukubalanda. Abantu baze bazalwane emabandleni kuye kukhishwe ngezinye izikhathi imoto kulandwa abantu abasekudeni abangakwazi ukuthi mhlawumbe bayihambele. Indlela izwi likaNkulunkulu elitholakala ngayo manje, but kuzoba khona indlala. So ngisho ukuthi-ke mawucabanga leyo nto ukuthi abantu bayalithola izwi ezinkonzweni, kusho ukuthi ngesikhathi sendlala izobe seyiphazamisekile le ndaba le ukuthi kuyahlanganwa ey'nkonzweni. Seyezwa lento bazalwane, izobe ingasekho leyo nto, izobe ingasekho le nto yokuthi umuntu njalo nje wondliwa ngumfundisi wakhe. Umuntu owazijwayeza ukuthi yena ukukhula kwakhe komphefumulo wakhe, ukukhula kwezikamoya kwakhe kuncike emfundisini wakhe. Seyezwa leyo nto, kuncike mhlambe kubashumayeli abazwayo ukuthi bayavutha lapha enkonzweni. Ngaleso sikhathi lo muntu uzolamba, ngoba uthi uNkulunkulu ngibiza indlala emhlabeni wonke, kodwa akusindlala yesinga nokomela amanzi, kodwa yindlala yokuzwa izwi likaNkulunkulu. Sobe khona indlala bazalwane. Nawo uNkulunkulu njalo uma ekhuluma, abantu into zikaNkulunkulu bayithatha kancane, kakhulukazi ngoba sonke asinaso isithombe salento uNkulunkulu ayikhulumayo, futhi asazi ukuthi izokwenzeka kanjani exactly. But ngiyacabanga ukuthi nabo Zoom laba liyobe selingasekho lelithuba, ngoba uma ngaba liyobe likhona leli lizwi ngeke libe yiqiniso, kuyobe izwi futhi liyinathi. OZoom nabo YouTube, iqiniso likaNkulunkulu lizobe lingasatholakali la. Mhlambe sikobe sekutholakala amanga nje kuphela. Konke lokhu okuyiqiniso uYouTube, njengokuthi amanye amavidiyo uYouTube abonayo ukuthi cha la ambula amaqiniso asensitive, uYouTube uyawublock, akunikeze warning uYouTube athi ungayikhulumi le nto, kuthi uyablockwa la. Seyizwa leyo nto, uthola i-warning la. Ngiyakhumbula nangesikhathi so-COVID, mangade wambula nje izinto abangafuni izamukele. So bazalwane, ongikusoyo nje ukuthi kuzoba khona indlala yizwi likaNkulunkulu. Now uNkulunkulu bazalwane, sikhona isifundo asifundise ngaso ukuthi silungiselele kanjani for lesikhathi sendlala. Yake yabakhona yini indlala la emhlabeni bazalwane? Indlala e-universal. Yake yabakhona indlala enjalo ezoba semhlabeni wonke? Ngicabanga ukuthi yake yabakhona indlala enjalo ngezikhathi zikaJoseph. uJosepha, uma ngaba siyamkhumbula, mawufunda ngayo kwincwadi kaGenesis 41, uJosepha wayesetilongweni, wabizwa uFaro ngoba seyizwile uFaro ngoJosepha ukuthi nali iphupho ngiliphuphile.
seyizwile uFaro ukuthi Joseph uyakwazi ukutolika amaphupho asho leli phupho lisho ukuthini. Nawo uJoseph ngiyamkhumbula ekhuluma ethi impendulo noma ukuhlakanipha akukho kimi kodwa uNkulunkulu uzokuphendula. Mawufunda Genesis chapter 41 ngicabanga verse 16 lo. Aqale umuntu kaNkulunkulu athi khuluma iphupho ngilalele. Alalela umoya kaNkulunkulu alitolika iphupho alitolika. Athi maqeda khuluma uFaro athi hayi Faro lamaphupho wakho amabili akhuluma into eyodwa. Kunenhlekelele ezayo. Kunesikhathi sendlala esizayo. Kodwa phambi ukuthi kufike isikhathi sendlala kuzofika isikhathi senala. Siyayizwa lo bazalwane. Na kulesikhathi senala ake silungiselele lesikhathi sendlala. So silungiselela kanjani? Ngokuthi ngalesikhathi senala akakhiwe akhange ingqolobane. Kuthathe yonke inhlobo yokudla ekwazi ukungena kule ngqolobane ezihlukile. Ifakwe lapha. Lithi iBhayibheli bazalwane uFaro wathi akekho umuntu ongenza lo msebenzi ngaphandle kwakho Joseph. Umuntu nomoya kaNkulunkulu. Wenziwa lo msebenzi ngesikhathi senala kaqokelela zakhanda ingqolobane la kuzofaka khona lokudla kuzothi mase kufika isikhathi sendlala njengoba nje sengasekho kudla okusha okuvelayo abantu sebephila ngalokudla abakuqokelelile sebeloku beyothatha seyizwa lo bazalwane uJosepha eqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu walungiselela kanjalo elungiselela isikhathi sendlala. Nawo mawufunda incwadi yamaRoma 15 verse 4 kuthi bazalwane zonke lezi zinto ezilotshiwe zenzeka isikhathi sasendulo zilotshelwe thina. Siyayizwa lo bazalwane zilotshelwe thina ukuze sifundiswe ngazo. So uNkulunkulu ngamanye amazwi uyasifundisa ngale ndaba kaJoseph. Naw nasi isifundo sisitholayo. Njengoba kuthiwa kuzoba nendlala yezwi likaNkulunkulu kulesikhathi esizayo esiseduze lapho sekuvalwe umusa sekuwa izinhlupho zikaNkulunkulu. Kuleso sikhathi sendlala bazalwane akukho umuntu azobe ekuzwa okutheni okuvela kwabanye noma ngaze ngithi okusha okuthize. Kodwa manje umuntu uzobe esebenzisa lokho akuqokelelile ngesikhathi senala. Angisho manje ngithe sesikhathini senala ngoba izwi kaNkulunkulu linala. AmaBhayibheli ayinala. Thothi umuntu namabhayibheli ayi5 omunye. Amanye amabhayibheli asemafonini. Uyibona leyo nto? Ubusapha bezwi likaNkulunkulu bazalwane kulesi sikhathi senala. Asenzeni kanje. Asiqokelele izwi likaNkulunkulu. Asithatheni lamazwi esiwafundayo siwafake ezinhlizweni zethu. Senze sure ukuthi ayahlala ezinhlizweni zethu ukuthi lamazwi siwabele nabanye abantu. You know, the more you share, the more izwi likaNkulunkulu lihlala emqondweni wakho. Uyabona nje manje ngikhuluma ngalesifundo. The more singena emqondweni wami. The more sihlala emqondweni wami. So kulesikhathi senala ake siqokelele ukudla lokukamoya ekuthiwa bazalwane kuzoba khona indlala yakho. Sikuqokelele sikufake ey'nqolobaneni zemiqondo yethu. Kungcono thina asifani nesikhathi kaJoseph. Lapho kumele baqale phansi bakhande ingqolobane. Thina uNkulunkulu seyisikhandela ingqolobane. Sinama-brain cells angamabhiliyoni namabhiliyoni akwaziyo ukustorisha bazalwane izinto ey'mangalisayo. Akwaziyo ukubamba information eningi. Why singasebenzisi lesikhathi senala? Sisebenzise futhi nale ngqolobane esiyiphiwe izulu. Ukuthi bazalwane simemorize izwi likaNkulunkulu lingene kithi izwi likaNkulunkulu. Lingene kithi izwi likaNkulunkulu. Umuntu athatha ichapter emva kwenye chapter emva kwenye chapter ayifake emqondweni ngoba siyeza isikhathi sendlala. Siyeza isikhathi sendlala. You know now abantu abaningi bayitshena ukuthi amabhayibheli wabo nezifundo ezikhona abanye baze bayi-download izifundo mhlambe ko-YouTube nani bathi hayi bazitshela izohlezi ezikhona.
izwi kaNkulunkulu linamandla. Izwi kaNkulunkulu linamandla lokuthi likukhuthaze. Thola umoya wakho sewuphansi, sewudangele. Izwi kaNkulunkulu linamandla ukuthi likunikeze ukuhlakanipha, ubone ukuthi isikhathi sini manje. Ubone ukuthi yini okumele uyenze. Yonke lento bazalwane. Ngisho ukuthi izwi kaNkulunkulu ukudla abazalwane esikudingayo. But uNkulunkulu uthi ngibiza indlala. Kuzoba khona indlala. Elelizwi. So while kuseyinala, asenze njengoJoseph. Ngoba kuthiwa lokho kwakulotshiwe ekuqaleni, uNkulunkulu ziningi izinto ezazisenzeka endulo ezinye engayilobanga. Siyayizwa leyo nto. If bazalwane uNkulunkulu ayilobe yonke into eyenzeka endulo, sasiba namabhayibheli amangakanani. IBhayibheli liloba lingaka iBhayibheli. Ngisho nelingaka bengelibe khona. Siyamkhumbula uJohane uthini? Uthi akalobanga zonke izinto ezenziwa uJesu. Uthi ngoba uma ngabe uthi angaloba zonke izinto, uthi ngisho isibhakabhaka bese sikwazi ukuthi sanele. So uNkulunkulu mayiloba into eyayisenzeka endulo unenhlonzo. Kunento afuna ukufundisa abantu abaphila esikhathini sokugcina ngaleyo nto ayilobile. So bazalwane siyafunda ukuthi kumele senzeni masilungiselela lesikhathi sendlala. Thatha izwi likaNkulunkulu, ulimemorize, ulifake emqondweni. You know, ake ngifunde something. Bazokhumbula abanye kudala benathi kule class ngekathi sifunda i-church history, umlando webandla likaNkulunkulu ngokwencwadi yesambulo. Safunda ngabazalwane ekulotshwe ngabo la ekuthiwa ama-Waldenses. And kunento engifuna ukuthi ngiyifunde nje manje ngawo ama-Waldenses. Abantu bazalwane abaphikelela beshushiswa. Abaphikelela beshushiswa kakhulu, bevangela, besiya emadolobheni bedayisa, kanti abayelanga kudayisa, ukuthi abafihle amabhayibhili, iziqephu zamabhayibhili. Kuthiwa kwangekho lula ngalezo zinsuku ukuthola iBhayibhili eliphelele, ngoba lalibhalwa kanje ngesandla, lalingaprintwa. So ukwenza enye ikhophi yesibili from le khophi yokuqala kwakuthatha isikhathi. Kuthi ama-Waldenses kunento abayenza abazalwane ngifuna siyifunda asizweni la. Ngalesikhathi nabo ama-Waldenses izwi lingeyona inala njengalesikhathi sethu. Yizwa ukuthi ebenzani. Ngifunda incwadi Great Controversy, page 67. Bazalwane. Lithi now bazalwane njengangifunda le ncwadi ngiyifunda ngesingisi, right? Ngizozama ukuthi ngiyitolike. Yize isizulu sami singekho sihle manje ngitolike kahle, kodwa ngizama ukuthi ngiyitolike. But right ngifunde. Ithi lana, ithi from earliest childhood the youth were instructed in the scriptures and taught to regard sacredly the claims of the law of God. Kuthiwa kusukela beseyingane ama-Waldenses, bese bancane. Kuthiwa bazalwane babefundiswa izwi likaNkulunkulu. Kuthiwa futhi babefundiswa ukuhlonipha imiyalo kaNkulunkulu. Befundiswa ngabazali babo ukuthi uyabona la uNkulunkulu wakhuluma ngomlomo wakhe, waloba ngomunwe wakhe. Ungabode udelele umyalo kaNkulunkulu. Ingakho uma ngaba niyakhumbula ngesikhathi sasifunda, kuthiwa esinye sesizathu ama-Waldenses aweshushiswa ibandla i-Roman Catholic Church. Kuthiwa esinye sesizathu yingoba ama-Waldenses awephikelela ukugcina isabatha likaNkulunkulu. Ngesikhathi ibandla laseRoma selishintshile isabatha, lathi isabatha sekuzoba yisonto, lafaka usuku lwelanga, usuku lwelanga. Ingakho kuthiwa yi-Sunday, the day of the sun. Now sizokhumbula sayifunda leyo nto. The reason why kwakunjalo is because ukuthi abazalwane intsha yama-Waldenses yayifundisiwe ukuhlonipha umyalo kaNkulunkulu. Now ngiyaqhubeka. Kuthiwa copies of the Bible were read. Therefore its precious words were committed to memory. Kuthiwa many were able to repeat large portions of both the Old and New Testament. Ayingitolike lo. Kuthiwa bazalwane, kuthiwa amabhayibhili kancane. Kuthiwa ngenxa lokho lamazwi eBhayibhili ayikho kangaka. Abaningi bama-Waldenses kuthiwa bawafaka emqondweni. Kuthiwa abaningi baba, hayi ukuthi abancane abambalwa. Kuthiwa mhlawumbe hayi
umfundisi othile ulazi kakhulu iBhayibheli ukwazi ukulisho ngekhanda kuthiwa nje kwabe into ejwayelekile kuma-Waldenses kuthiwa abaningi babo babekwazi ukukhuluma ukusho iBhayibheli ingxenye enkulu eTestamente elidala neTestament belisho belisusa nje emqondweni ecabanga lo bazalwane from memory umuntu awusho nje uGenesis uthi verse ba ukhuluma kanjena nayizolo lo bazalwane ngoba ukuthi abayinika isikhathi ukuthi bakwenze lokhu ngoba amaBhayibheli ukuthi ayimvela kancane kodwa kulesikhathi ngikhumbula ngifunda ngoMartin Luther kuthiwa indlela elithanda ngayo iBhayibheli bazalwane ukuthi unkosikazi wakhe wayezakhulume naye athi Martin Luther iBhayibheli ngeze libaleke but inceka kaNkulunkulu ithi hayi othi ngifunde nje okokugcina mhlambe i-chapter yokugcina kuthiwa wayelithanda ngendlela emangalisayo uMartin Luther izwi likaNkulunkulu nawo uNkulunkulu bazalwane uyakhuluma kithi uthi ake siqokelele ummbila singaqokeleli amakhafiti yazi amakhafiti yiloko angazi ngizothini lokho okusalayo nje eceleni lokuphesulwa umoya mawukuthi uzama ukuhlukanisa mhlambe ukuhlenga amabele yabona ufuna ukuthi amabele abe hodwa eceleni bese lokunye ongekona ukudla kube kodwa eceleni manje inkinga abaningi bethu siqokelela amakhafiti izinto ezibukwa lapha ya ku-television ku-TV nento eziningi esizilalela amakhafiti nje kuphela uNkulunkulu uthi ake siqokelele ukudla kwangempela amabele wangempela izwi lakhe bazalwane silifake emqondweni njengama-Waldenses so mase kufika isikhathi sendlala umoya engcwele akukhumbuze lento oyifundile akukhumbuze and leyo nto leyo yokukhunjuzwa ngumoya engcwele into oyifundile ayizuqala ngesikhathi sendlala kumele iqale manje bazalwane iqale manje ngoba izwi seliphakathi kuwe yazi ngamthanda uDavide mayethi izwi lakho Nkosi ngilibeke kungathi libaluleke ukudlula igolide nesiliva kimi libaluleke ukudlula silver and gold mafunda incwadi yamaHubo ngicabanga 119 so bazalwane uNkulunkulu uthi ayisiqokelele izwi lakhe because isikhathi sendlala siyeza ngenikele testimony ngento elula simple things esingazenza ngiyakhumbula ngesikhathi ngisahlala eThekwini na angisho ukuthi senze lokhu bazalwane mhlambe ikhona element engabikho safe kulento engizoyisho kodwa anyways ngangenza kanje traffic ngoba i-traffic e-South Beach yayijwayele ukuthi beyinde kakhulu so traffic ngangijwayele ukuthi nje mangibona traffic imile manje muhamba kancane ngiyikhiphe ifoni yami memorize ama-chapter and yazi ngalokho ngithatha leso sikhathi sokutravel mangifika emsebenzini ngenza umsebenzi kodwa nje mangiku-traffic sengiyakhumbula ukuthi hayi cha uthi ngifoni yami ngimemorize ngamemorize ama-chapter amaningi kanjani bazalwane incwadi kaMateyu 24 njengoba ngitheze ngiyikhotha njalo ingoba ngayimemorize yonke ngaleso sikhathi Hebrews chapter 11 maningi ama-chapter engawamemorize ngaleso sikhathi ngiyawuthanda Hebrews chapter 11 ngoba ukhuluma ngokukholwa so nawe ngawumemorize so ngisho ukuthi bazalwane asingadeleli imizuzu emincane esiba nayo osukwini sithi ayisikhathi sekumemorize anginaso leyo mzuzu emincane umuntu ayichithayo eloke ebuka i-status akayisebenzise ukuqokelela kulesikhathi senala izwi likaNkulunkulu ngoba siyeza isikhathi sendlala la uzothi kambe lalithini lela vesi kambe lalithini kunevesi ibona leyo nto uzisola ukuthi ezingadlala ngesikhathi so bazalwane yikho okuzobe kusenzeka kulesikhathi sokuvalwa komusa kuthiwa izwi likaNkulunkulu lizobe liyimvela kancane kuzobe khona indlala yalo izwi kukhona okunye engifisa sikubuke njengoba izwi likaNkulunkulu lizobe liyimvela kancane uNkulunkulu uyobe sengasakhulumi nabantu siyazi ukuthi bazalwane ezokwenzeka mawucabanga ubani ozokhuluma nabo uSathane
uSathane. uNkulunkulu bazalwane, mayekhuluma nawe ungezwa, akhulume nawe ungezwa, akhulume nawe ungezwa. uNkulunkulu ugcina seyihlehla avumele ukuthi uSathane akhulume amanga akhe akukhohlise. Uwakholwe amanga akhe uSathane. Bazalwane, ake sibuka amavesi akukhulumayo mhlambe lokhu. Asine kuncwadi yamaRoma. Asingaqali kumaRoma, siqale kwabaseThesalonika. KwabaseThesalonika. Besibili. 2 Thessalonians chapter 2. Into engifuna siyibone nje bazalwane ezokwenzeka kulesikhathi. So ngesikhathi sokuvalwa komusa lesi siyongena kusona manje bazalwane, kuzobe kungeyona kuphela intukuthelo kaNkulunkulu into esabekayo. Into esabeka ngisho ukudlula intukuthelo kaNkulunkulu ngizothi i-absence kaNkulunkulu, ukusuka kaNkulunkulu ey'nhliziyweni zabantu. Ngoba mase isuka uNkulunkulu ey'nhliziyweni zabantu, sizobuka lamasifunda. uNkulunkulu mase isuka, yazi ngisho abantu bazalwane abangakholwa, ukuze imiqondo yabo isebenze kahle. Umuntu akwazi athi ngiyoprovide ifamily yami, ngizokwenzela umndeni wami lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Basizwa yini? Basizwa uNkulunkulu. Basizwa uNkulunkulu bazalwane. Ngaphandle komoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu mase iphuca umoya wakhe, akekho umuntu okwazi ukuthi enze kahle. Bonke abantu bazoba izikhohlakala. Abantu bazoba yinto ongayazi ngoba uNkulunkulu manje seyibanikele kuSathane ngoba kade uNkulunkulu ekhuluma abantu bengalaleli. Ake sizweni kodwa la kwabaseThesalonika besibili chapter 2. KwabaseThesalonika besibili chapter 2. Sofunda uverse 9 ukuya ku-12. Okay. AbaseThessalonike besibili chapter 2 verse 9 to 12. Lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. 10. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. 12. Ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamele ukungalungi balahlwe. Benamela ukungalungi balahlwe. Seyezwa loo nto bazalwane. Now lana iBhayibheli likhuluma into emangalisayo, likhuluma bazalwane ngabaprofethi bamanga abazosetshenziswa uSathane kwiy'nsuku zokugcina. Bese likhulume iBhayibheli, malikhuluma la likhuluma ngendodana mangizothi indodana, ngendoda yesono, the man of sin. Lana ukuthi abazalwane uzofika uSathane esebenzisa this man of sin njengoba kusenzeka nje. Lithi iBhayibheli uSathane uzobe esebenzisa izimangaliso esebenzisa izimangaliso nezibonakaliso ukuze adukise labantu abangathandanga noma abangamukelanga uthando leqiniso ukuze basindise. So abantu abazodukiswa nguSathane, abantu abangalithandanga iqiniso, abantu abathe belizwa iqiniso kodwa abalikhethanga, bathe belizwa iqiniso kodwa iqiniso alitholanga ndawo ey'nhliziyweni zabo. Seyezwa bazalwane, alisho iBhayibheli ukuthi ababonanga ukuthi iqiniso, abalithandanga. Yazi kunento ukuthi uke uyizwe ukuthi lento iyiqiniso kodwa ubona ukuthi angiyithandi. Yazi lento ngithanda le ngakhula ngayo, ngithanda le ngiyijwayele, ngithanda le ndlela esenza ngayo lapha. Seyezwa bazalwane, kodwa yabona ukuthi lento iyiqiniso. Nalithi iBhayibheli bakhona abantu abanjalo abangalithandi iqiniso. Umuntu alithi iqiniso but akalithandi. Lithi iBhayibheli ekugcineni uNkulunkulu uzobavumela ukuthi bakholwe amanga. Naleli qiniso bebona ukuthi iqiniso kuzohamba isikhathi agcine athi hayi, yazi le nto bengangitshela iqiniso ayisiliqiniso. Abantu-ke ngibabone belize iqiniso ngibafundise abonde iqiniso
amangalo iqiniso nje kodwa umuntu mase kumele akhethe ukuthi uyalenza iqiniso noma akalenzi kube nzima ukukhetha kube nzima ukwenza uyabona ukuthi iqiniso leli uyazi ujwayele ukuthi kuyenzeke kanjani after some time sekudlule isikhashana engalenzi iqiniso phinda abuye athi hayi ndoda yazi leya nto ngayibona ukuthi kukhona iphutho lenzayo lapha kuleya ndlela otolika ngalela visi mase umbiza ukuthi akasihlale phansi silibuke akasahlali phansi kodwa nje seyibona izinto ngenye indlela so bazalwane setheni yakwenza lokhu uma ukuthi iqiniso silamukela silifuni asilithandi uyavumela uNkulunkulu ukuthi usathane asikhohlise nayizwe lento bazalwane ekhulunywa la kuthiwa uNkulunkulu ngenxa yalokhu ngenxa yokungalithandi iqiniso kuthiwa he will send them strong delusion inkohliso enamandla ukuze bakholwe amanga ingakho ekugcineni abantu bazokwenza amanga futhi lamanga bawenzayo bazogcina bewakholwa yazi umuntu akholwa amanga kufike kanjani ukuthi umuntu akholwa amanga yingoba wathi mayizwa iqiniso wangalamukeli elizwa ukuthi liyiqiniso uNkulunkulu uyamnikela kuSathane amkhohlisa umuntu asizweni nala lento ayigcini kuphela kwinkolo ukuthi ukholwa ini but uSathane masekulawula ulawula ngisho izenzo zakho yabona bazalwane njengoba silalele akekho la kuthina owaziyo ukuthi uSathane yini angakwenza yona uma ungake usuke nje kuNkulunkulu noma uNkulunkulu asuke kuwe awuyazi ukuthi uSathane angakwenza yona ngiyengibone mina abantu bebelazi iqiniso sifunda iqiniso besihamba nabo kodwa gcina umuntu seyibhula umuntu ebelelazi iqiniso clear kodwa naku uthola seyifaka iphandla seyigqoka ubuhlali seyabhula ngenxa yokusuka kuNkulunkulu kwizinto mhlambe yena beyibona ngathi incane lo muntu lokho ephila ngamanga ekusukeni kwamanga asuke lapha emangeni angagcini ngamanga thola ukuthi useyaphinga khona kodwa athi ngiyeke le but bazalwane kuba kanjalo so ukuphikelela empilweni yesono kuyingozi kakhulu asenincwadi yamaroma Roma chapter 1 very quickly now Roma chapter 1 sesizovala angifuni ukukhuluma isikhathi eside Roma chapter 1 Roma chapter 1 ake sifunde verse 21 and then seqe verse 24 Okay. KwabaseRoma chapter 1 verse 21 ufundeka kanje. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Verse 24 mawusuka 24 uzofunda from 24 to 27 Okay. Verse 24. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola. Bahlazisane imizimba yabo. 25. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. 26. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. 27. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanulekana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. 28. Nanjengalokhu Amen. Glory to God. Amen. Nabazalwane ngazo seyibona indlela ukuthi iBhayibheli labantu babenethuba futhi babemazi uNkulunkulu kodwa ukuthi abamdumisanga njengoNkulunkulu njengoba bengamdumisanga njengoNkulunkulu
lithi iBhayibheli uNkulunkulu wagcina seyibanikela ey'nkanukweni zabo. Ngubani umuntu osebenzisa iy'nkanuko zabo ukuthi aloke ebadonsele ebubini? USathane. So indlela elula yokuzwa lelo vesi ukuthi uNkulunkulu wabanikela nje kuSathane. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wahlehla wadonsa umoya wakhe obekuwuwona olokhu babambile bavimbile ukuthi akwenziwa kanti kenziwa kanti. Ngisho noba abantu bengakholwa bazalwane, abantu ukuze benze izinto engathi ziyahlonipheka, bakwazi ukuthanda iy'ngane zabo, akwazi umuntu mhlambe ukuthembeka unkosikazi wakhe, akwazi umuntu abone ukuthi cha ngi-providele ifamily, lowo bazalwane ngumoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu mase usukile kumuntu kwenzeka amanyala. Akekho umuntu owaziyo ukuthi angaba yini ma uNkulunkulu angasusa umoya wakhe kuyo. But bazalwane, mase kuvalwe umusa, uNkulunkulu uyawuthatha umoya wakhe. Umoya kaNkulunkulu uzobe ugcwalise labo abangcwele abafisa ukulandela intando kaNkulunkulu, ubagcwalisele ukuthi bazalwane kuthi kusenzeka zonke le zinhlupho nalezi zintusiso bakwazi kodwa ukuphikelela, bakwazi ukubekezela. Umoya kaNkulunkulu uzobagcwalisela ngendlela emangalisayo bazalwane. But laba bebengamfuni uNkulunkulu, ekugcineni ugcina seyibayekela uNkulunkulu ukuthi abenze abakufisayo. Now ngifisa ukuveza indaba ethusayo. Ngifunda lento ngoba uSathane iqile, uSathane ingozi. Angisho sibonile ngoba seThesalonike uSathane ukuthi uzodukisa abantu, and isizathu sokuthi abadukise aphumelele ingoba abalithandanga iqiniso. Namanje siyathola la ukuthi abantu ngenxa yokuthi bemazi uNkulunkulu kodwa bamdungisanga, bamkhonzanga, ngenxa yaloko uSathane futhi uzovunyelwa ukuthi abadukise. Ake sibuke-ke isibonelo la sibona abazalwane umuntu edukiswa nguSathane ukuthi kwenzeka kanjani komunye umuntu esikhathini esikudala sadlula. Asene incwadi yamakhosi, amakhosi okuqala, amakhosi okuqala. Sizofunda ngo-Ahabu. U-Ahabu wadukiswa nguSathane, but ngifuna sibone abazalwane ukuthi kwenzeka kanjani. Amakhosi okuqala chapter bani? Chapter 22, chapter 22, ku-verse 19. Siyogcina ku-verse 22. Now ngicela ngikuyixoxa indaba. Lana u-Ahabu bazalwane uhlangana noJehoshaphat. Mayihlangana noJehoshaphat u-Ahabu uthi kuJehoshaphat, "Cela ungilekelele Jehoshaphat ngempilo." Abese uJehoshaphat athi okay, kodwa ke siqale sizwe uNkulunkulu ukuthi uthini ngaleni. Lithi iBhayibheli u-Ahabu wabiza abaprofeti bakhe, kanti vele abaprofeti mayibabiza sebebonile imibono, baphupha amaphupho, konke bakubona ukuthi cha empini le kuya kuyona u-Ahabu vele uyonqoba, uzobuya ephila, uzobuya futhi enqobile. And bazalwane mabeloko bengena abaprofeti one by one, bonke bakhuluma into eyodwa, bonke bakhuluma into eyodwa, bonke bakhuluma into eyodwa. No-Ahabu ngempela waze wabona ukuthi cha kukanje, kwaze kwafika ekugcineni nomunye umprofeti ekuthiwa uZekhariya. Angisho uZekhariya lo ola eBhayibhelini, kodwa uZekhariya umprofeti kaBhali. Wafika ephethe iy'mpondo ezimbili, waprofetha lapha phambi kwa-Ahabu, wathi uNkulunkulu uthe ama-Aramu uzowadudula kanje, njengale y'mpondo kanje, uze uwaqede. Wajabula u-Ahabu ngendlela emangalisayo. Mayijabula kanjalo u-Ahabu ngendlela emangalisayo, uJehoshaphat ngoba yena wayengeyona umkhonzi kaBhali, wayikhonza uNkulunkulu ophilayo. Wabuza uJehoshaphat uthi cha, ngiyezwa we-Ahabu mfowethu, akekho yini kodwa umprofeti oyedwa nje la okaJehova? Sengibazwile labo. Athi u-Ahabu athi cha, ukhona uMikhaya, kodwa uloku eprofethi izinto ezimbi manje nje angimthandi. Athi uJehoshaphat ungasho kanjalo, ukumbiza akhulume. So la mazwi siwafunda ngamazwi akhulunywa nguMikhaya. uMikhaya uyafika akhulume, amtshene u-Ahabu ekugcineni athi cha,
ngeke unqobe kule yanto ngoba ngibonile embonweni kaNkulunkulu ibutho lonke lakwaSirayeli lihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Umalusi wazo seyishayekile. Wathi u-Ahabi uyabuka-ke into ebengiyikhuluma. Bonke abaprofeti bathi ngizonqoba, lona uthi ngizoshayela. Kuhlakazeke ibutho lonke. Abese uyachaza uMikhaya ukuthi kungani labaprofeti bakaBhali beprofetha kanje. Uzama ukumchazela manje u-Ahabi ukuthi isizathu sokuthi laba babone lo mbono sithini isizathu. Ake siyiqale-ke indaba. Ngishilo ukuthi kuverse 19 sogcina kuverse 22. Amen. Amakhosi okuqala, chapter 22, verse 19. UMikhaya wathi, ngalokho yizwa izwi likaJehova lokuthi, ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, nebandla lonke lasezulwini limi ngakuye, ngakwesokunene sakhe, nangakwesokhohlo sakhe. 20. UJehova wathi, ngubani oyakuyenga u-Ahabi ukuba anyuke afele eRamoti Gileyadi na? Omunye washo ukuthi komunye ukuthi, 21. Kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi, mina ngiyakumyenga. UJehova wathi kuye, ngantoni na? 22. Wathi, ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emilonyeni yabaprofeti bakhe bonke. Wayesethi, uyakumyenga futhi, uyakumhlula, hamba wenze njalo. Amen. Amen. Ithi wayesethi uyakumyenga futhi uyakumhlula, hamba wenze njalo. Amen. Amen. Bazalwane, ngani siyibona lento. UMikhaya uchazela u-Ahabi ukuthi kungani labaprofeti bekhuluma lento abayikhulumayo. Uthi bekunenhlangano ezulwini. Uthi lento uMikhaya uyibonisiwe uNkulunkulu. Bekunenhlangano ezulwini. Uthi uNkulunkulu ehleli nebandla lasezulwini. Ngaku-left naku-right ingilosi zezulu. Abese athi uNkulunkulu ngubani? Afe u-Ahabi eRamoti Gileyadi. Kuthiwa ingilosi noba ibutho lezulu noba inhlangano yasezulwini, omunye wakhuluma ukuthi nomunye wakhuluma ukuthi. Kwangabikho into ezwakalayo. Ekugcineni ukuthi kukhona umoya waqhamuka wama phambi kukaNkulunkulu. Lo moya wathi hayi mina ngizomyenga u-Ahabi. Wabuza uNkulunkulu wathi uyomyenga ngani? Wathi hayi ngizoba ngumoya okhohlisayo. Noma ngizoba ngumoya wamanga, okhuluma amanga emlonyeni abaprofeti bakhe bonke. Wabese ethi uNkulunkulu uyakumyenga futhi uyakumhlula, hamba wenze njalo, uyakuphumelela. Sayizwa bazalwane. Now lana nguSathane lo, noma ngizothi ingilosi kaSathane. Lo moya owaba ngumoya wamanga ebaprofetini baka-Ahabi. Njengoba siyakhumbula nakuncwadi kaJobe, ngesikhathi kuhlangane amadodana kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli noSathane weza phakathi kwabo. Nala kutholakala kunomhlangano uCosi ube njalo. Uyaqhamuka umoya umoya ovela wama nje phambi kaNkulunkulu. Asitshelwa ukuthi uvele kuphi. Kodwa lo moya ukhuluma into ehlukile kunalabanye umoya bala. Yena uthi mina ngiyomyenga. Ngizoba ngumoya wamanga kubaprofeti bakhe. Sayizwa bazalwane, uNkulunkulu wathi hamba yokuphumelela. Mase ihamba lo moya kaSathane wamanga eyokwenza lo msebenzi. Abaprofeti bakaBhali abaqamba imanga. Sayizwa leyo nto. Bakhuluma ngempela into abayiphuphile. Imibono abayibonile. Babone imibono yangempela. Kodwa manje isource ye-inspiration noma umoya obaholele ukuthi babone lamaphupho nalemibono akusiyo umoya ongcwele kaNkulunkulu, ngumoya ongcolile kaSathane. Inhloso yalo moya ukuthi kuyengwe u-Ahabi ukuze afe eRamoti Gileyadi. Kukhohliswa u-Ahabi labazalwane kulo moya, and uNkulunkulu uvumile umnikele u-Ahabi esandleni salo moya ukuthi akhohliseke. Uyazi ukuthi angeke ngitshele nyini.
Uma ngaba uNkulunkulu bekuthiwa akasivikelanga, ubungathi ulala namhlanje noma ungakalali uthi usahleli nje ube nombono uhleli, kuvele mhlambe ngisho ingilosi ekhanyayo ikhulume lokhu nalokhuya, ikukhulumela amanga azokudukisa mhlawumbe azokubulala, kodwa ngenxa yokuthi kukhulume ingilosi vele ubuyokholwa. Kodwa isizathu sokuthi uSathane angakwenzi lokho yingoba uNkulunkulu umvimbile. Kodwa lithi iBhayibheli kusezofika isikhathi la uNkulunkulu ezonikela abantu abathande amanga, ezobanikela-ke manje kumbusi wabo, ubaba wamanga, uSathane, uLucifer. Abanye babona imibono, abanye benza izimangaliso, abanye baphupha amaphupho. Nayizwa lento bazalwane, na kungani uNkulunkulu wayefisa ukuthi u-Ahabu ayengeke kanje? Ake ngithathe indaba ka-Ahabu. U-Ahabu, bazalwane, wayeyinkosi ekhohlakele kakhulu, eyabaqeda abaprofeti bakaNkulunkulu ngesikhathi izulu lingani. Siyakhumbula ngesikhathi aze akhulume u-Obadiya owayesebenzela u-Ahabu ehlangana no-Elijah, ethi ngey'nsuku lapho uJezebeli no-Ahabu bebulala abaprofeti bakaJehova, awutshenwanga yini we-Elijah ukuthi mina ngafihla abaprofeti abawu-50 ngabondla? Kusho ukuthi kwakuney'nsuku zentshushisi lapho u-Ahabu wayeqeda yonke into ethiwa umprofeti kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu akamqedanga u-Ahabu. uNkulunkulu wamnikeza ithuba u-Ahabu, elapha entabeni yaseKhameli. U-Ahabu wabona umlilo kaNkulunkulu usehla ngezulu. Ngempela kwangathi u-Ahabu uzophenduka, futhi u-Elijah wamtshela u-Ahabu uthi cha, manje imvula seyizona, hamba-ke manje uye endlini yakho ngoba imvula izona, hleze imvula ekuvini endleleni. Ngempela u-Ahabu wahamba, yafika futhi imvula. Emva kokuthi imvula ibingani iminyaka emithathu nengxenye yonyaka. So ngisho ukuthi u-Ahabu wabona konke okuyimangaliso nemisebenzi kaNkulunkulu, kodwa waqhubeka u-Ahabu wakhonza uBhali. Seyiqhubeka enjalo u-Ahabu ukukhonza uBhali, kwafika isikhathi lapho efisa insimi kaNabhothi, bagcine babulala uNabhothi umka-Ahabu uJezebeli. Wathatha insimi u-Ahabu. U-Ahabu sekumele afe ngenxa yalesi senzo sakhe, kodwa wayithoba, uNkulunkulu wamthethelela. Seyenze lokukhohlakala lokhu, ebulela indoda, ibulalela insimi yakhe. uNkulunkulu wamthethelela u-Ahabu, wathi hayi cha, ngoba u-Ahabu yayithoba, angizuzenza lezi zinto ngesikhathi sakhe. U-Ahabu futhi ngesinye isikhathi ezoya empini elwa nenkosi uBen-Hadad, uNkulunkulu wamsiza ukuthi u-Ahabu anqobe. Uma ngabe niyakhumbula indaba la kwakhona amabutho kaBen-Hadad ashayeka, abese yathi maqeda kushayeka athi hayi, uNkulunkulu wase-Israyeli uNkulunkulu wezintaba, kodwa mhlambe mase silwa nabo, silwela emathafeni, sobanqoba. Balwa emathafeni futhi uNkulunkulu wamsiza futhi u-Ahabu ukuthi anqobe. Wathi seyimsizile, seyitshele futhi ngumprofeti kaNkulunkulu ukuthi uJehova nguye ozokusiza, uzokunqoba, ungesabi lesixuku. Kodwa emva konke lokunqoba, u-Ahabu akaphendukanga, waqhubeka ekhonza uBhali, waqhubeka enza ukukhohlakala nokubi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Wagcina umusa ka-Ahabu wavala. Mase uvaliwe umusa ka-Ahabu, naku u-Ahabu siyambona enikelwa esandleni sikaSathane ukuthi amkhohlise. Ngempela uma uqhubeka nayo incwadi, u-Ahabu wakhohliseka. iBhayibheli liyasho ukuthi inkosi yabulawa, yafa ngenxa yokuthi ingalalelanga izwi kaNkulunkulu. Nama ufunda nangoSawuli kakunjalo. uSawuli kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu wathi angisazokhuluma ngoSawuli ngamaphupho, ngampristi, ngamprofeti. Seyizwa leyo nto, wagcina uSawuli waya kumthakathi othize. Uma ngabe sayikhumbula indaba, lithi-ke iBhayibheli uma ufunda kwiKronike zokuqala chapter 10, kuthiwa uSawuli wafela isono sakhe sokungamlaleli uNkulunkulu, ngokuthi agcine eyobuza kumthakathi ukuthi enze njani. Seyizwa leyo nto, kuthiwa uNkulunkulu ngenxa yaloko uNkulunkulu wambulala. Kodwa uma ufunda iziKronike chapter 10 verse 4, liyasho iBhayibheli, obviously uma ulifunda
liyachaza iBhayibheli ukuthi uSawuli wazibulala yena, abantu bayikhumbula indaba kaSawuli, wayibulala yena ey'gwaza ngenkemba yakhe. Kodwa umoya owamqhuba ukuthi ayibulale wawumoya kaSathane. Kodwa uNkulunkulu uyena owavumela ukuthi uSawuli kwenzeke zonke lezi zinto, emnikele kuSathane ngoba wayengafisi ukulalela uJehova. So bazalwane, isifundo nje yiso leso ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sokuvalwa komusa uzowuphuca umoya wakhe, umhlaba uzoba inhlekelele, izimpi le mpi esiyibona sikaboni impi bazalwane, masibona i-USA ne-Iran kusazoliwa emhlabeni bazalwane, kusazogcwala igazi, kusazogcwala igazi emhlabeni. Abantu sebezinikele ukuthi bazokwenza intando yabo, kanti abazi ukuthi benza intando kaSathane, bazolawulwa umSathane. uNkulunkulu sewususile umoya wakhe obabambile abantu manje. But lokhu bazalwane akwenzeki kuphela makuvalwe umusa, kuyakwazi ukuthi kwenzeke kumuntu. Mase kuvalwe umusa suke sekwenzeka global noma ngizothi universal kubantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Kodwa lento esiyifunda iyakwazi yenzeke kumuntu eyedwa as an individual. Umuntu mayelokhu ephikelela ukuphila esonweni, ephikelela ukubethela kabusha indodana kaNkulunkulu ngesono, ngempilo yesono, uNkulunkulu uzagcina athi hayi, ngoba lo muntu uyayikhethela ukuthi ufisa ukuthi aholwe abuswe yile nkosi enguLucifer, angimnikele esandleni sikaLucifer. So thina sibukile siyambona umuntu seyenza izinto ezingajwayelekile, mhlambe bengumzalwane, mhlambe ebengumshumayeli, seyashintsha abe yisitabane. Kungagcini lapho abe yisitabane esibhulayo, kungagcini lapho. So ngisho ukuthi bazalwane, akekho umuntu owaziyo ukuthi uSathane angakwenzisa ini makusuka nje umoya kaNkulunkulu, ungavikelwa ngumoya kaNkulunkulu. Yingakho bazalwane kubalulekile ukucasha ngoJesu. Manje uNkulunkulu mayesakhuluma, manje mawusawuza umoya oyingcwele ukuqhweba, ukukhuza ngesono, manje kumele uphenduke, manje kumele ushiye isono, ngoba akhona amandla egazini bazalwane, khona amandla egazini, akhona amandla egazini. But mawulokhu udileya, awusazi isikhathi lapho nomoya kaNkulunkulu awusazuwuzwa ukukhulumisana nawe. Ngisho nobuzwa abantu nje bekushumayeza ube ngathi bakhuluma nesitini. So why inhliziyo yakho isawuzwa umoya oyingcwele? Phenduka, ungalindi isikhathi ongasazi. Iphutha elikhulu lelo, ngoba Ahabu wenza lelo phutha, kwagcina kwenzeka kanje, wadukiseka kakhulu. And bazalwane, kunye ngiyokusho, kuyingozi ukulalela iy'mfundiso zabantu obabonayo ukuthi baphila impilo yesono, iy'mpilo zabo ayiqondanga phambi kaJehova. Ngoba abantu abafundisi abaningi bajwayele ukuthi cha, ningabuki mina-ke kodwa nilalele into engiyishoyo. Kuyingozi lokho, ngoba awumazi ukuthi umuntu kwesiphi isimo, awuwazi futhi nalo moya osemva kwakho omholayo. Seyizwe bazalwane, njengoba sithola la ukuthi uSathane uyakwazi mayinikezwe imvume nguNkulunkulu ukuthi abonise abantu amaphupho, abonise abantu izinto, kanti sewunguSathane ebonisa abantu baye ekudukiseni nasekubhubheni ngenxa yokuthi abalithandanga iqiniso. So kuyingozi bazalwane ukuba nomholi, kodwa ube umbona nomholi ukuthi cha, indlela yakhe impela itsheke kakhulu, akuyona le ndlela uJesu athe siyihambe. Yingakho uJesu mayikhuluma ubuprofeti bamanga uthe nizowabona ngey'thelo zabo. So bazalwane, asiqaphele nje lezo zinto ezimbili kulesikhathi esikusona, and silungisele nalesikhathi esiyakusona, isikhathi sendlala. Siqaphele ukulalela abantu esibabonayo ukuthi batshekile ukuhamba kwabo. Siqaphele futhi ukuphila nathi esonweni, ngoba awazi lapho uNkulunkulu ayothi hey, ngiyawudonsa, ngiyawuthatha umoya wami, uSathane aqhubeke nomuntu wakhe. Lapho-ke sewuyokwenza into ezokuthusa ngisho nawe. But uNkulunkulu bazalwane angasisiza kakhulu. Ake sibhale ngomkhuleko, isikhathi esihambile, then ngizothatha mhlawumbe imibuzo nama-comment. uNkulunkulu onomusa nothando olujule kakhulu, siyakubonga ngezwi lakho
elisiqwashisayo. Siyabonga Nkosi ngokusitshena, yazi Nkosi uyamangalisa. Angifuni ukuqamba amanga baba, uyamangalisa kakhulu. Ngoba la encwadini yesambulo usazise Nkosi izinto ey'ningi ezingekenzeki. Sazisile Nkosi ukuthi zizokwenzeka nini. Sazisa futhi Nkosi ukuthi kumele senze kanjani ukuthi silungiselele. Kuyamangalisa kakhulu Inkosi yezulu izinto nje osambulele zona. Siyakunxusa-ke baba masifunde engathi umoya wakho oyingcwele impela ungenza ukuthi iy'nhliziyo zethu ziloke nje zithambile Nkosi, kube iy'nhliziyo ezikhuzekayo, kube iy'nhliziyo ezilalelayo, kube iy'nhliziyo ezifundisekayo. Siyakunxusa kakhulu baba, cela usisize, cela usisize Nkosi nathi singene emthonjweni wegazi likaJesu ukuze nathi sithole ukugezeka izono zethu. Cela konke baba nentethelelo yezono zethu ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be